Nginivusele bazalwane egameni lika Jesu Kristu. Namhla sawukhulumisa igama lelikhulu kakhulu lelithi Tetelestai. Ngiyethemba kuyevakala. Ngale nkulumo lena ngiconze ukuthi yingci Jesu angakathi Tetelestai empilweni yakho ngeke ubone umbuso waNkulunkulu. Leli gama lelithi Tetelestai limqoka kakhulu ukuthi Jesu alisho empilweni yakho. Uma Jesu angakalisho empilweni yakho leli gama lelithi Tetelestai awungeke ubone umbuso waNkulunkulu kuyevakala. Ake sisibuke ukuthi silithola leli gama leli. Uma ufunza incwadi yaJohn chapter 19 verse 30 John 19 verse 30 kunemagama lathi wathi kube alemukele Jesu leliwayini wase uthi kuphelele wagebisa inhloko yakhe wakhulula umoya wase uyafa kuyevakala. Ngithanda lamagama lethi wase uthi kuphelele. Ngesiswati leli gama lithi kuphelele. Ngesingisi kunelihumusho lelithi it is finished. Kunalelinye futhi lithi it is accomplished. Kuphelele. Ngiyathemba kuyevakala. Uma ke leli gama lelithi kuphelele ngiyalithanda nala Swatini ngoba lili gama linye vo. Eskisi leli gama leli ngena ugijima uya encwadzini yesiHebheru noma ke yesiGreek utawuthola ukuthi kuneligama linye lelimelele lokuthi it is finished. Nguleli gama lelithi Tetelestai kuyevakala. Okay. Anginawuya ekuqaleni ke lokuthi kwendekani ufika njani Jesu ukuthi aza anathiswe eMandi. Kodwa la sikhona khona Jesu usesiphambanweni sewubethelwe ligama lesi7 lawa emavini lasikhombisa lawasho leli ngilele 7 lagcina ngalo kulisho Jesu kuyevakala. Wathi na ekube nacethe ukukhuluma leli gama leli lithi ke iBhayibheli wasukhuluma umoya wakhe uyafa wathi sekuphelele ngoba bese kuphelele konke. Na ufunza lapha ku verse 28 lithi wathi Jesu sekade ukuthi konke sekuphelele. Now sengiyathi funa ke nemizalwane yatibuta lokuthi yini lalathi Jesu sekuphelele nekuthi umprofeti usho ukuthini nakathi angakalisho leli gama leli Jesu empilweni yakho ukuthi Tetelestai ngeke ubone umbuso waNkulunkulu ngisho ukuthini. Ake sesithathe ke ukuthi ake sesilandzele leli gama leli ukuthi belisentshetiswa njani ngaleto tikhathi leto kuyevakala. Ngawubekisa ngendwele khona kuleti khasta namhla ngiyacabanga ukuthi kusekhona ema-furniture shop lokho ukuthi nangabe uthatha impahla yase-furniture shop ngesikweleti bakwendela bakunika libhuku mhlambe kaLouis bakunika libhuku njalo ngenyanga nawe utobhadala settlement sakho bafike ke bacliphele le receipt yakho yokuthi ubhadele kanjalo kuthi ke nase ubhadala settlement seqina sebayasho ke ukuthi idebt yakho seyiphelile. Kadzeni ke kwakuvele kunjalo la ebhukwini lakho lesikweleti nangabe uyakweleta whatsoever lobo usuke ukweleta ukubhadala mhlambe noma ubhadala cash noma akubhadala ngesettlement but asesenze le settlement bowuthi na ke utobhadala njalo ngenyanga ubhadala kutawuthi nasa utobhadala lesikweleti sekugcina nasa utobhadala lesikweleti sekugcina bekubese sekubuya stembu sekushaya stembu labhukwini lakho naso ukubhadalele lesikweleti sekugcina uthi ungabhadala uthola ireceipt yakho bese kubuya lestembu lesikugcina sekushaya lestembu ke leso sinalamagama lathi Tetelestai lokusho ukuthi your debt has been paid in full kuyevakala. Sikweleti sakho sesibhadelwe ngalokuphelele. Bowuthi ke na uhamba noma ngemistake ungathiwa wena sowukhokha leli bhuku lakho ke linalamagama lathi Tetelestai sikweleti sakho sesibhadelwe ngalokuphelele. Your debt has been paid in full. Nangabe wakakhoza lamaswati lawa akamanzini kakhoza utawuthi ke wena sikoloto sakho sesibhadelwe ngalokuphelele awusakoloti. Kepha thine ke maswati sithi sikweleti sakho sesibhadelwe ngalokuphelele. So ngiko ngithi kuwe Jesu ke nakathi Tetelestai uma ufunza iBhayibheli lithi iBhayibheli
the penalty of sin is death. Umuntu ke abenesikweleti lekufanele asibhadale. Wonke umuntu lo wenta sono usuke asesikweledini kuNkulunkulu. Usuke anesikweleti umlo yokufanele asibhadale. Kude ke lokukhona emhlabeni longabhadalanga uNkulunkulu ngako ecaleni lakho, kude lokungakhokhela ngako licala lakho phambi kwaNkulunkulu, ngoba umhlaba negcwala kwawo lithi iBhayibheli nawufunza kuma encwadzini yeMahubo Psalms 24 lithi umhlaba negcwala kwawo kwasimakade lo wakha wawusekela elwandle. So kude lokungambhadala ngawo uNkulunkulu ngoba konke ngekwakhe. So therefore now unesono, wena leso sono utasikhokhela ngempilo yakho kuyevakala, utasikhokhela ngempilo yakho. So Jesu ke weta watoba inhlawulo yethu, wahlawulela labo labatamkholwa. Lithi iBhayibheli nawufunza kuJohane 3:16 uNkulunkulu walithanza live kangaka wadzimate wanikela ngendvodzana yakhe leyodwa lengiJesu kuthi labo labatayikholwa lendvodzana bangabe basaba nekubhubha kodwa babe nekuphila lokuphakade kuyevakala. So Jesu ke waba ngileyo nhlawulo leyo kulabo labatawukhetha kumkholwa, wakhetha nje ukukhonda Jesu wena. Jesu bese sowuthatha letono takho wena sowuba ngilenhlawulo yakho, lokufa kwakho wena sowuyakufela ngemavi lavakalako. Mine ngafelwa, thine lesikholwako sesafelwa, safelwa ngiJesu. Asisadzingi ukuthi sife sifele emaqala ethu. Thine lesitawukwenda sitawufe enyameni kube indlela yegraduatela ngensheya, ngoba lithi iBhayibheli inyama ingeke ilidle lifa lembuso wasezulwini. Therefore thina nasifa sizabe sikhumula lenyama sesembetha umtimba lo seude kubona, kodwa lihedeni nalifa lona ngoba alikafelwa ngiJesu lihamba liye ekulahlweni seliyokhokhela ini ke manje, liyokhokhela letono talo ngempilo yalo. Thineke Jesu nakathi esiphambanweni tetelestai bekasho lokho ukuthi liqala lethu noma sikwelede sethu lebe kufanele sisikhokhele sekuthi stone sesibhadele yena sewusibhadele. Ngiko iBhayibheli lithi sathengwa ngelinani lelikhulu. Lelinani lelikhulu lokukhulunywa ngalo ngulengadi yaJesu, ngilokuphila kwaJesu. Lathi Jesu ngenxa yeluthando lenginalo ngikubeka phasi kuphila kwami ngenxa yetimvu kuyevakala. So thine mine as a prophet of God, Jesu ukhulume emagama kimi wathi tetelestai. Ingako ngikhuluma kuwe, ngikhuluma tindzaba letimnanzi letiletha lithemba. Ngithi ke nawe nawutawathatha lamagama lawa uphendvuke la ukhona kude sono lesimenda umuntu abekhashane nasimakadze, kude sono lesikhuni ukuthi singawashwa ngengadi yaJesu. Ingadi yaJesu ngiyo yodwa legeza tonke tono temuntu kuyevakala. Wonke umuntu lota Jesu lote engadini yaJesu ngoba Jesu ngiyedwa lonengezo yesono, ingezo yesono ingadi yakhe. So kude umuntu noma ngabe wone kangakanani kude tono letilukhuni ukuthi ngeke tagezeka. Ingako athi Isaiah wotani etafuleni sitawubonisana noma ngabe tono tenu tibovu kakhulu titawuba mhlophe njengelichwa kuyevakala. So ngemavi lavakalako wonke umuntu namuhla angayikhetha letetelestai. Ngigcine ngekwenta sibonelo ngithi lapha esiphambanweni eGolgotha kubethelwa Jesu nemadoda lamabili. Lamadoda amabili lithi iBhayibheli bekungemavukela mbuso ladume ukuthi licembu lemazelothi kuyevakala. Munye ke walamadoda wathi nasalapha esiphambanweni waseke yena uyaphendvuka ngoba kuvukela umbuso nje nako kungekwako kuliqala kusono phambi kaNkulunkulu, kepha yena wasuyaphendula athi Nkosi ngikhumbule embusweni wakho. Jesu wasukhuluma lamagama kuleli jaha wathi emva kuba sekayitshelile lendvodza ukuthi ngidaba nawe esiphambanweni, ngidaba nawe eparadise namhlanje. Ngemavi lavakalako wase uyitshela lamagama lathi tetelestai, losho ukuthi your sins have been forgiven, noma ke your debt has been paid in full. Sikwelede sakho lebe kufanele usihlawulele ngempilo yakho sengisihlawule ngalokuphelele.
thethele stayi kuyevakala. Nawe ke ungibukela noma usekhaya noma ukuphi, noma ngabe uyadata ukuthi uliselebhu ngekwethuka, uliselebhu ngekuhlambalada, sathane uyakwethemba, uthembe wena makhuluma ngekwenta lokubi. Namuhla ungasikhetha kusanguluka uthathe Jesu, ngoba uthi Jesu esihogweni umlilo wakhona awuqimi, netimbethu takhona atifi. Lithi ke iBhayibheli loyo mlilo loyo utawuvutha busuku nemini kuze kube phakadze. Lithi intuthu yakhona iyawunyuka busuku nemini, nini nanini. Sibalekele ke sihogo ngoba uthi Jesu kunekukhala nekugedla kwematinyo. Sibalekele ke sihogo ubuye ukhethe Jesu manje. Jesu ulungele ngoba lamagama sowuwevile. Nginomemetela mina emagama lamnanzi etikwempilo yakho, emagama lathi thethele stayi. Ngitomemetela Jesu lohlawula emaqala. Ngithi Jesu ufuna ukuhlawula onke emaqala akho. Jesu ufuna ukuhlawulela sikweleti sakho. Jesu ufuna ukubhadalela. Jesu ufuna ukuthenga ngoba sathenga ngelinani elikhulu. Wena nje kwakho kuvuma kwemukela Jesu. Jesu utasukhuluma emagama eti kwakho athi thethele stayi. Inkosi inibusise. Amen.